I veliki pozdrav ljudi, Pro Gamer Srbija na vezi. Danas će da igramo Clash Royale. Je taj dan kada ćemo da igramo Clash Royale. Moja pita, Pustite me, ali samo nešto. Twilight Seer. Imam brzo karticu. Ma čutite bre! Pušim Twilight Seer. Nacionalno se vezi. Burek! Burek! Da. Ljudi, kao što vidite, igramo košarku. Krećemo. Ajde mi se, jebem ti se. Hoću da ga ugasim. Ugasim snimka, evo tako. Ubrzao si mi nije nepravo. Ajde, jebim ti. Sam pet dobijamo, idem jer jebem ti. YouTube ne može da mi da više od 10 minuta videa jer sam napravio 33 grama sranja. Oh yeah, baby. Ajde Peko, to Pekice. To Pekice. 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 Daj Bože bre, ajde sad. Ajde sad više da te roknem. Da roknem bre. Neću na 3 krone, nego da 2 krone zato što sam pička. Ajde. Da vidimo njegov napad. Ajde kako da se pravim da nemam luk. Pravim se da nemam luk. Ajde, ne mogu da se pravim da nemam princez. Ajde ovamo. Ajde.
Krishna. Ajde više moramo da pobedimo ljudi, pobjeda i titula. Pobjeda i titula. Ajde mogu se palim da... BAM! E sad ne mogu se palim da ti glavu hoću polomiti. Ne mogu se to baviti. Ti glavu hoću polomiti. Znaš šta ćeš ti meni da uništiš tamo? LOL! LOL! Jedan minion se spasao, LOL! Jedan beton odigran. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu. I vidimo se u 3 pičke materne. Aj, čao!